verse 3, 4, 5, and 6, the book of Acts. Ditiro tsa Bapostola, re bala chapter 3, verse 3, 4, 5, and 6. Acts chapter 3, verse 3, 4, 5, and 6. Let's read it. Yes. Leo ke lentswe la modimo a hlokofatse palo ya lentswe mme a seke a hlokofatsa fela ke ka isebetse ka lona ka Kriste Morena. Amen. Teo ya modimo e rategang a ke no le opedisa today ke a bona o kare le a tonya le tense tsela ke batle go batsa moya ka gore ne ke re ke a le lokisa e ka bona ke modimo wa lona le go marabe lona a ke itseng re badile o senhaletsa selena buka ya ditiro tsa Bapostola chapter 3 ke e nngwe ya dibuka tse ngotsweng ke Luka
Luka. Mme Luka o ngotse buka ena ya ditiro tsa bapostola a re hlalosetsa ka dilo tse diragetseng haholo nakong eo bapostola ba Jesu Kriste ba neng ba fihlelwa ke moya o mokgethwa, mme jwale ba thoma the mission kapa mosebetsi wa ho hasa evankheli le ho etsa mehlolo ka baka la hobane jwale bana le moya o mokgethwa. In other words, hoseng ha letsatsi lena ka lebaka la hobane re fetile Pentecoste moo batho ba amohetseng moya o mokgethwa. So today re tlo leka ho lebelela di-inywa goba di-benefits tsa moya o mokgethwa ge o thoma ho sebetsa kapa ge batho ba thoma ho sebedisa. Jwale re kopana hoseng ha letsatsi lena le Petrose le Johanne ba tletseng ka moya o mokgethwa ge ba fihla tempeleng moo ba neng ba ilo rapela ka nako ya ho rapela goba ka hora ya ho rapela. Petrose le Johanne ba nyolohela tempeleng, mme ge ba fihla tempeleng ba kopana le monna ya dutseng monyakong wa tempele o motle. Monna eo Bibele ya ka ya taba e botse e re e be le segole, ka mantswe a mang o ba sa kgone ho tsamaya, empa o na beilwe monyakong ona wa tempele, mme mosebetsi wa hae e ne le hore a dule a ntse a kopa tjhelete goba thuso eo batho ba ka mo fang yona. Mme Petrose le Johanne ha ba fihla ba tletse ka moya o mokgethwa, ba kopana le monna yona, ba re ho yena re lebelele, mme o a ba lebelela. Ha ba fetsa ho bona a ba lebelletse, ba nahana hore mohlomong o tla ba fa tjhelete goba ba tla mo fa tjhelete jwalo ka batho ba bang ba ntseng ba mo fa tjhelete. Jwale baratuwa, monna yona o lebella Petrose le Johanne, mme Petrose le Johanne ha ba bona hore ba mo lebelletse, ore ba re ho yena, gauta le silivera ha re na tsona, empa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ema o tsamaye. Ya ba monna yo wa ema o tsena ka hare ho tempele, o tswela pele o rorisa Modimo, a itsina a thaba le batho ba bang ka hare ho tempele ba rorisa Modimo. Amen. Why didn't you ke fedile anke ke story si jwalo. There's something a profound in si jwalo ke le sekwele. That's how the Bible narrates it. Me se ka tsela eo. Jwale hoseng ha letsatsi lena re se ra senya nako, re lebelle fela few things. I'm not sure hore ke tla kgona ho di fetsa ka nako e ke lebelletse mona hore re na le yona, but I'll try tse ding re tla di feleletsa next time. Next time a ke re bala buka Ditiro chapter 3 le se ke la wa repeata gape, re a feleletsa ke to be continued angel because of the way le lebelang ka hona le nyaka ditaba. Ha re enge la mathomo ke nako ya ho rapela, ke hora ya ho rapela. Petrose le Johanne ba ya ka tempeleng ba ilo rapela, mara ha ba fihla moo ba lo rapelang teng tempeleng, ke ka mora hore ba fumane moya o mokgethwa. In other words, Petrose le Johanne ha e sale Petrose le Johanne yane wa maoba le maobane, empa ke batho ba tletseng ka moya o mokgethwa. Ba ya tempeleng tjena, ha ba tshwara siliva, ha ba tshwara gauta, empa ba tshwere moya o mokgethwa. Ba ilo rapela,
baratuwa ba tletse ka moya o mokgethwa eo ba o thotseng ka ntlong e ka godimo. Now ge ba fihla tempeleng ba kopana le monna ya dutseng wa segole mona monyakong wa tempele. Now theletsa mona hore buka ditiro e re fa ntho e nngwe ya bohlokwa. Mongodi e le go Luka o re monyakong ona wa tempele moo monna yona a neng a dutse teng ke monyako o motle, ke monyako o botse. Monna yona wa segole o dutse monyakong o motle. Le na le nna sena se nruta hore ho a kgonahala bophelong hore wena o le segole o bo dutse tulong e ntle. Okay, it's going to take longer than I thought. I know that that's how I be. Hare ka leka he speed up. Hona le batho maphelong a rona ba nang le dilo tse ntle mara maemo a bona ha matle. Okay. Hona le batho maphelong a rona ba dulang matlong a matle, ba reilang dikoloi tse ntle goba memotoro e metle mara bona ha ho hotle ka hare bophelo. Ke seo mona re lekang ho se rutwa hore ho a kgonagala gore Polokwane Central ka gare go moaho motle rona ka gare go rona re be re seba. It's possible hore ba bang ba hlomile ditente, ba bang ba tsenela ka mekhukhung, rena re tsenela kare ho moaho motle mara ka gare go rona ha re batle. O dutse monyakong o motle mara maemo a hae ha matle. Lenyalo le letle re celebrate-ile ra ja dikuku ra nwa majwala mara lona relationship yena ha e ntle baratuwa. Ke mme o na le bana, ke ntate o na le bana, bana they look so beautiful. But kare ho lelapa lena ha ho na peace, ha ho ba imetswe. Monna yona o dutse monyakong o motle mara yena ke segole ha motle. Jwale bophelo ba etsa hore bo re behe maemong a matle empa rona re sebaka. And that thing is hore re feleletse re kgopela. That's why Bibele e re bona dutse a ntse a kgopela. Now the attendance goba ntho e tlwaelehileng ke gore ba ne ba mo fa tšhelete. Ha ke tsebe o na tshwere kopi goba o na tshwere eng a neng a e phahamisa gore batho ba latlhele sengwenyana ka gare ho yona. Mara ke a tseba hore ho na le tselanyana eo a neng a e sebedisa hore ba behe something which is money. Ha o checka temana ena e re gauta le silivera ha re na tsona. It means ba ne ba mo fa gauta le silivera. Jwale every time o na lebelletse gauta le silivera. Now ha re mo morago hanyane potso ke hore monna yona o beilwe ke mang monyakong ona? Obviously ha ana maoto, ha tsebe ho tsamaya, ho ra hore o beilwe ke batho. O beilwe ke batho maemong a matle yena a se motle. In other words, condition ya gare baratuwa batho ba mo thusa hore ba mo tšee ba lo mo beha tulong e botse ntse ba bona hore yena ha botse. Ba jwalo batho ha ke tsebe ke tabe ke rogana nkare batho ba sile. Ha ke tsebe ka sepedi ke tla ma but
ba gona ho bona o le bothateng ba nke ba lo beha somewhere mo tla kgopela thuso e seng hore bona ba o fe thuso. Ho na le batho ba ratuwa ba thabang le ba kgahlwang ke ga o ntso ya go bona o kgopela tete o kgona ho itirela e ba peine bophelong ba bona. Ho na le batho ba kgahlwang ke ga o ntso re ke a sotlega mara ha ba o thusi. Mohlang o succeedang e ba problem ho bona. Ba ka o depende ho bona everyday bophelong ba hao. Ka o ditsontso o kgopela wa thaba. Nna ne ke sa ba tsebe nako e seng ka Gauteng ke ba bone le fihla. Ha o na le mokete wa ba bona ba ba bitsa the rich uncle and rich aunt. Tla bona ba kile Range Rover a ntsa roma bana tsamayang ka bekeng ya ka ya kuchi le ntshetse sa gore le gore le tlatselletse re kgone ho reka ke di rich auntie le di rich uncle ba ke ba le thusa bana ba hae they are well off le yena o na le tšhelete o tlogetse bana ba hae mona ba dutse ba sena tšhelete ya ho ya sekolong gobane ba kgopela go yena o kgahlwa ke ge ba kgopela go yena every time ge re na le mokete re swanetse o ketimela go yena re lo mo rapela. Nna yona yena bophelo ba ile mo jwang ba le ba mo rwala ba mo beha tempeleng gore a mo kgopela thuso gobane lefatshe le sele le kgahlwa ke ge o kgopela. They will never volunteer gore ba o thuse empa ba thaba ha o utlwa bohloko kapa o sotlega. Monna yona ba mo beile monyakong o motle ka nako ya go rapela. Potso ya bobedi ke gore moruti monna yona o na le mahlo wa bona, o na le ditsebe wa kwa, o na le matsogo o kgona ho tshwara. The only problem ya hae ke hore o holofetse maoto ka kerekeng o palwa ke ho tsena a ithabela. Ke nako ya ho rapela, ke hora ya ho rapela. O tshwanetse hore ba mo phusha ba mo kenye ka tempeleng a rapele le bona a ikgopelele go Modimo hore Modimo a mo fe matla a moya o mokgethwa a tla fole because batho ba sile ba o beha ka ntle. Mamelang bomme le bontate ho na le batho bophelong ba rona ba kenang ka hare ho ntlo ya Modimo ba kenywa ke batho ba bang empa bona ha ba kena. Ho na le batho re apara diaparo le bona, re kereka le bona, re rapela le bona, re re bana le rona ka mona mara ha ba yo ka mona ba dutse moyakong. Ba na le mahlo ba na le ditsebe ba utlwa mara o tla re ha o ntsha sefila ha ba opele. Ke sa I'm sorry I ke go bona ka batho ba wa ba bona ke batho ba tshwarang dipene tse redi ka nako ya ho rera ha o le moholo fela kapa o le mohlanka kapa o le nobody o re re kieme ke le fethero ba tshwere dipene tse kgubedu ba ntse ba re yo hapa easy. Ha re opela bona ba na hantle di order ba re lebeletse ba teng ka mona mara ha bao ba gona ka mmele ba kentswe ke maemo goba ba kentswe ke batho ba bang. Now
ke rile wa bona o na le tsebona mahaba mokedi gore a lo rapela a borise because batho ba sila nke ba tseba gore ka wheelchair goba ka maotonyana ana a hae a 4 ha ka opela o feta o mong goba a rapela o feta o mong goba a rera o feta o mong ba tlo ba offended, therefore tshwanetse gore a mpa dule ka ntle. Okay, for the sake of batho ba mona e re ke etse justice. It's not to say ankele ho rona ra rasha bana ba YouTube ke ba tseba ba tlo ikugula ba itshe. The real meaning ke gore ha o holofetse maoto ha wa dumellwa o tsena ka tempele re kwalla mo ka tlhosa ka tsatsile taba ya ka e mona ke gore o dutse ka ntle batho ba thaba ge o dutse ka ntle ha ba o tsentse ka hare gore o tlo ithapellela le wena o ikgopelele go Modimo. Now Petros le Johane ba fitla go monna ge ba fitla go yena go na le mantswe a mamona ba re Petros le Johane ha ba bona monna yona ba re ho yena re lebelle go ba re tadile. Potso ke hore ganti monna yo o na sa ba lebella na Yesu na sa ba lebella why ana sa ba lebella because of una amohetse maemo a bophelo ba gagwe. Ke bona ba re twa ba mafolo a tsana ba dira jwana bana ba batla ho le bontsha the way it is so ka teng ka re ke taetsa jwana mana ke ba tsetsa tshele tsa mbomele bontate. The reason monna yona ba re re lebelle it's because of so ya hai ine lebelletse fatshe, and then motho ya lebelletseng fatshe ke motho ya amohetseng maemo a moo a dutseng teng. E re ke letsetse example ka motla re dira taba tsa lenyalo le mmamoruti. One of the signs tse ke tlileng bo mmangwane wa ka ba mo bolella tsona ge ba yola ya nyetse ke gore a se ka lebella ratswane ka mahlo goba matswane ka mahlo ke tsebe lona le etsa. Now ka re nna ke a botsisa and then ka botsisa why a sa tshwanela ho lebella batho ba bang ka mahlo especially batho ba baholo le boratswane ba re moruti ha a lebella ka mahlo it's a sign ya hore o atelela, and it's a sign ya hore ha thabela mona madutsi she can't wait to go. That's why a kgona ho lebella batho ka mahlo. Now ge a kobile hlogo ba ntse ba mo botsa tse ding tsa dilo tseo e leng gore nna le yena ha ra dumelana ka tsona tsa bo monna ha ba tlo payslip ke a mmona seponana sa ka Modimo ntse re nyanyizwa mara ke a mo tseba gore nna le yena re dumelana re tlo ba transparent for the benefit ya lenyalo lena o tla tseba salary ya ka mara ba re hanya ke payslip ha botse o tswa kae mara nna ke a tseba gore ke tlamehile ke botse ebile ke botswe gore ke tswa kae so that I can be responsible and accountable as a husband. Mara ka obane jwale o amohetse maemo a gore o ka re o le lapa la ga Mofoke o tshwanetse a acte gore o amogetse o kwa ba hlogo e le sign ya gore tse ba mo botsang tsona le a sa dumellane le tsona empa o dumellana le tsona wa di amogetse. Jole monna yona ya dutse mona a se gabotse a holofetse maoto ha kobile hlogo it's a sign ya hore le yena o na amogetse maemo. Ha o dutse o kobile hlogo it means o amogetse. Gore rona Bafokeng re tlo shwa re dikgotsa re tlo shwa re diskepsele re tlo shwa re sotlele o teng ka mo ya moetse gore wa tseba nna ka gore koko le ragolo ba shile ba sena mmoto le nna ka nnete ka se re le mmoto
hobane ba kweletse ka hara diphika ba re mokhukhu le nna nka se age ntlo e lenyaka ke tla yo hira ke tla yo dula bophelo mo ho na le batho ba amohetseng maemo a e leng hore baratuwa ha ba tlameha wa amogela jale o seng ha letsatsi lena mohlodithero wa ka ke mantswe yana o se ke wa amogela maemo ao e leng hore ha o isepele re amohela le dintho tse sa amoheleng ho na le mong ka lenyalo o betha bosiu le motshehare o amohetse re tla ba ra montsha ka casket because of amohetse re lwa le GBV wena o amohetse ke a mo tseba wa betha ke a mo tseba yena ge o ka mo kwatisa wa tshela letswai ganyane ka hare dijo o tlo mbetha ke a tseba gore ge nka tshela letswai gagolo ka hare dijo o tlo mbetha o setse o amogetse gore ha tle le salary ha kgotse e fella ditšhoming e fella thabeneng o amogetse maemo batho ba amohetse dintho tse sa amohelweng ha so kene le ka hare lenyalo o santsa le mojolong boyfriend ya mosotla o amogetse what more mohlang o tsenang ka hare lenyalo o amogela bona bjale gore ge a bolela le wena o ntsha mahlapa ka mokgwanyakang o amogela bona bjale gore ha a na le tšhelete haufi selo kere a o betše mara bontate traditionally ke mosebetsi wa bona gore ba hlokomele ha o hlokomele o stintshe motho yona mara o amogetse ntse o tla fetoga mohlankanyana ska amohela maemo a kekeng a go thusa mme wa ka ska amohela maemo a gore you are a single parent ntate a ntsa le teng wa bana bana ska amohela mmerekong wa hao gore wena o sebetsa jalo ka slave and ha o kgone selo yes some of you le sebetsa mesebetsi e leng gore ha le kgole go ya ka di-qualification tsa lona empa ke kgopela gore hoseng ha letsatsi lena ipolelle gore this is the start ke a thoma ha ke tlo dula forever nkeke ka amohela maemo a gore ke bereke ke gole di-peanuts ke a thoma fela mafelelong ke a tseba gore ke tlo tswela pele ka nyaka mošomo o betere I'm just getting experience o ska amohela. How many years o sotlea mosebetsing wona o senang tšhelete? You are not even equipping yourself. Ha o bale ha o dire selo o amogetse. Ska amohela maemo hana ka wena hana o seng ha letsatsi lena o re ke a ema ke phamisa mahlo ke a o sheba Petrosi ke a o sheba Johanne hobane ha e sale ke dutse mona ha ona motho ya kileng a re lebelele utlwele Petrosi re ha o tele sendela tseo di lebeletseng ha re na tsona ke tla tlhalosa ha o tele sendela wa teng mara seo re nang le sona re o fa sona ke eng wena moya wa kgetho jale ba mo fa maatla a moya o mokgethwa ke kwele moruti o mongwe ke invitile mona a bua ka dunamis the power ya the Holy Spirit the supernatural power ka mantswe a mangwe Johanne le Petrosi ha ba lebella motho yona ba re re o fa dunamis supernatural power maatla a tla etsa gore ha kena ka hare wena a ye le maotong a shebe mo o lwalang gona ebe a o emisa o a fola baratuwa nna le wena ge re ka ba le maatla a moya o mokgethwa re ka fodisa batho nna le wena ge re ka ba le maatla
moya o mokgethwa re ka kgona ho etsa mehlolo. Nna le wena ha re ka ba le matla a moya o mokgethwa re ka kgona ho ema re le Polokwane Central re re ha ona selo se ka re palelang because re na le dunamis, re na le matla a moya o mokgethwa. Dunamis ke lentswe la Sekgereki, hantle ka translation e easier English ke dynamite, ke lentswe le tswang ho dynamite. Ba tsebang di-dynamite ba tseba hore dynamite ke ntho e sebediswang mme matla a yona a tshosa haholo di-mine. Therefore matla ana ao batho bana ba nang le ona ke ya dynamite, a kgona ho thunya le ho phunyeletsa moo kwetsweng teng. Ke matla ao e reng ha re na le ona ha re bina se fela re re ha ke re ke mofutsana o re tjhe o na le nna. Ke matla o reng ha re bina ka ona re re ha re re kgoro ya hana o re tjhe re tla tsena. Se ke wa dumela maemo a bohloko a o dutseng bona hore a determine your destiny. You are born to be great. Therefore, lega wa lesirata. Uske wa tshwana le monna. Wa dula o kopile. Phamisa hloho o lebelle le ho tisha. Mpesa le le hore ke lelaleza mahlo a ka dithabeng. Thuso ya ka tlase. Ha e sa tsohele Jehova ya entse mahodimo a lefatshe. This morning ke a kopa Polokwane Central. Haebe our turning point ya hore starting from today re tlo lebella lehodimo ya bana le wena re kgopela Modimo hore a re fe matla a ho etsa mehlolo. Ke ra amohela maemo ha ke tsebe maemo a bophelo ba hao a e leng hore ha matle mara wa amohetse. I can see hore o imetswe wa ipotsa o tlo tswa jwang. Ke ne ke re ho wena lebella lehodimo o kgopele Modimo hore Modimo ke a o kopa hle a ko mpo o tshwane le Petrus le Johane o mphe matla a ka ho fodisa. Petrus le Johane ba re seo re nang le sona re o fa sona, ha re na gauta ha re na le silvera empa re o fa moya o mokgethwa. Mamela moya o mokgethwa ba o sebedisa ka lebitso la Jesu, mara ha ba re ka lebitso la Jesu emo tsamaye. Ba tseba hore ho na le bo Jesu ba bang around the area, ke ka ho ba reng ka lebitso la Jesu wa Nazareth emo tsamaye. Seng ka lebitso la Mofokeng, ka lebitso la Jesu. Iseng ka Jesu ofeng kapa ofeng empa Jesu wa Nazareth. Baratuwa le sikehle la dumella maemo a se matle ho determine bophelong ba lona ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Emang monna yono a ema a tsena ka tempeleng a rapela a opela difila a thaba le bona. Le wena o ka kgona ho ema o tsene tempeleng o thabe le bana o itsile ka bophelo ska amohela maemo. Ba bang ha se bona ba amohetseng maemo, ke rona ba entseng hore ba feleletse ba amohela maemo. The hard point ya mafelo ke tsona ka ena. Some of us re na le ho lebella re be lo bolella kapa lo profita hore wena you are amount to nothing. Ebe wa amohela hore yes I'm amount to nothing. Hona le batho ba ratuwa le metswalle ba ratang dintwa ebile rena ke rona ba mo provoka. Re setse re amohetse hore re a tseba hore o ke ntwa dumela a se ntwa dumela. A ka re motšhintšheng today a ke re reng go yena ka lebitso la Jesu wa Nazareth a ko tlogele go lwa. Re a mo tseba ke mmamahlapa ke ramahlapa, re a mo tseba hore he is always different, she is always different. O dula ha re yana yena o dula ya Tarashishi o itire
fetile Jonase, re a ema ka lebitso la Jesu Kriste. The spirit of Jonase ha se iswe ka gare ho wena. Ba phela tjena no le bontate ba so rona ha jwalo ene re ke ra dumela go ba jwalo le kgone bontate ba le pula bo Jonase ka moka. Not rona, some of us we are better than him. Jole le sikela re le fase la re bonela our destiny. Lo wena ska dumela starting from today ke ba o bitsa ka maina o ba bolella re ka lebitso la Jesu wa Nazareth. I'm a different person. Christ is rona. Amen.